دما خوش ببینرین هجا ایرو 27 سبات 2024 روزان روزا سهشنبه بویا رو گشتن هری سرکه و هری باکشین کو رودانه مجواره پیشکش بکن به وقت هر دست بیکی چه سرنوچین مجلس ریبر یا خواسته دموکراتیک جوینا خویا سالانه پیک آنی او پلان سازی خباتین سالی اشکره کرد. مسئله ایرش حال دژی نواندوان القامشتو شرمزار کرو گوت ایرش حولدان دیالوگا نافخوی دیگه آرماند. لپاریزگاه سویدا گروا گشتی دست پیکر بجدران بانگا گوهرتنا سیاسی او پیک آنینا بریاران اتوین یک بوی آ 2254 کرن. پشتی اریکرنا هنگاریا یه سوید بو اندام سویدیومین ای ناتویه. بلی بیناری هجاف سرنوچین مبون اون هاجمی برفرهیا بلتنا خویا ساعت هفتان جواره پیشکش بکن هر نوچا میا یکمین جی تکیلدار کمپانیا کمکرنا امزان یا جبو آزادیا فیزیکیا بر اپ یا جنه ثباتی هاتیه دست بکرنن دنوا 19 روزانده حتی نهال سر استا 7 کانتونین هرما باکور او رشتات سوریه به هزاران امزاج بو آزادیا فیزیکیا ریبر اپ هاتنا کمکرن ایروجی هم کانتونا جزیره باجروک و نافچین کانتونا جزیره و هم جیل من بیجی جارک دنجی کمیته کمکرنا امزایان راست علاقه که زده یا خلکی کو امزایا خواج بو آزادیا فیزیکیا ریبر اپو ددینن هات. جنه ثبات وج بو آزادیا فیزیکیا ریبر اپو امزاتین کمکرن. ایرول تاغا هلیلی قامشلوی به جوشک مزن شینیان امزای خودان. کمیتین که امزا کم دکرن به دلگرمیش عالی شینیان و هاتن پیشوازی کرن. خواستی دستی خوش نبی خداینه دو باز امشب بینجی دفاتایی. از خواهد از دستی خداینه. بیان جی هبو و بنداو میگن کنی ورن. لنابچه تربسپیجی کمکرنا امزایان دروژه خویا نهانده دوام کرد. کمیتین هبش ینج کومین و مجلسان پیکتین ایرول تلمروفی امزا کم کرن. تمام. ساعت خوش رفتی. هر وهاج ساعتين سبي ول چلاغا و گندوارین ویجی امزا هاتن کم کرن. ولاتی نافچه چلاغا و امزاین خودان درباره پینگا بداخفین. ولاتی بناوی علی رجب گوت پروژه ریبر اپویا نتوا دموکراتیک و براتیا گلان بو سدما آرامی اولهی و آزادیا گل وی هرمی جبر وی یکی و جبو آزادیا ریبرتی از آماده ما هر تشتی بکم کریما محمدی دیار کرد که ریبر اپو ریبر یکانه بوکو ریل بر جنان وکر و درامانین خود جهدا پرسکری که جنان و ها آنی زمان بی آزادیا ریبر اپو آشتی و عدالت الجهان پیک نای لمن به جیجی کمیتین کمکرنا امزایان کار و خباتین خود دوام کرن. شینی که امزاین خودان و ها گوتن. ام شینین من مجب گرسایی بری خود در امزای کرنا داخوازنامه پیکانین آزادیا فیزیکیا ریبر آپو. بشتاریا مجوی پینگا وره نشانا گریدانا میا خورد بریبر آپو رایه. شویدن لدجی ناوندا مجلس سوریه دموکراتیک مسده یا لناو باجر قامشتو ایرش پیک هات مسده ایرش شرمزار کرو گوت ایرش هولدانین دیالوگان نافخوی دیگه آرماند. نویزگار آگاندنی یا مجلس سوریه دموکراتیک مسده دیار کرد که ناوندا وان بویا آرمانجا ایرش که تروری مسده به داخل که نویزکی لسر مجاری دایده اف آگاهی پارو کرد. در انجام ایرش ده تنی زرارین مادی چیبون هیزن آسایش لسر ایرش لکولینه دیکن. مسیدیان زمان کو آلیین کل پشتاوی ایرش دخوازن هولدانین وان این پیشخستنا دیالوگ ده استا نافخوی ده تیگ ببن او هاگات. ام جرای گشتیره پشتراز دیکن کو اف ایرش مج بردوام کرنا خباتین مین جبو بدست خستنا آرمانجن کو ام پی باورن دور نخه. ام تیکوشنا خو بدومینن حتی کو آرامیا سیاسی یا سوریه خیال دیکن پیک ورم.
بل هر ایریشن دولت ترکیه داگیرکر یین لسر حریما باکور و روشتات سوریه جی بینا بردوام دکن هری داوی داگیرکری دولت ترکیه ایرو جارکدن گنده که شهبات تو بران کرد. ارتش ترکیه داگیرکر او چتین خواه گنده نربیه یه حریما شهبای تو بران کرد. دولت ترکیه داگیرکر دوج گنده الابد یه لحریما شهبای گنده چاته یه لباکور باجاری من بجه دکوشی با اوبیس او هواران تو بران کرد. هم وقتی دولت ترکیه داگیر کرد در دورا نافچات رفعت جی تو باران کرد. ولاتیه که بناوی مصطفی سمو بریندار با او زرار مادی گهشتن هریمان نافبوریم. بله هر یک شخالندنین سرکان گونوچه که سرکین کو باندوری لسر جیانا حریما باکور و روشتات سوریه دیگه اوج جوینا سالانه کو جالی مجلس ریوبریا خواسریا دموکراتیک هریما باکور و روشتات سوریه و پیکن پشت کو دروژان جوین بداوی بو و جاری پلانسازیا جبو سالی با آوک گشتی هات اشکره کرن دناوا پلانسازیا کو جالی مجلس ریوبریا خواسر و هاتی اشکره کرنده خباتن جبو خدمت گزاریم هر وها جبو اولکاری او دیگلک آلیان ده پلانسازین کو مجلس جبو دانیه پیشا خواجیم هاتن اشکره کرن. دو مجلس ریوبریا خواسریا دموکراتیکا هریما باکور و شلاط سوریه جوینا خویا سالانه لدارخست. ده جوین ده خباتن سالانه و دانینا پلانسازیا جبو پیشخستنا خباتی ده همو قادان ده هاتنی قاش کرن. پشتیوهی که انجام نامه و پلانسازیا سالانو جرای گشتی را هات پاروه کرن. لگوی انجام پلانسازیا که برفره ده قادن سیاسی جواکی خدمت گذاری دیپلماسی و اولکاری ده هات دانین. لگور وان ده قادا سیاسی ده جبو بلگه کرنا بن پیکرنین لدشی هریمی خبات لگوری پیوانی ناو نتوایی بینه کرن. پیویست خبات سیاسی جبو چاره سرکرنا کریزا سوریای بدوماندن. پشتگیری داینا جبو بردوام دیالوگا دنافبر آلیین کردی و آلیین کردی عربی ده جبو وکرنا دریه ترکوچر جبو گهاندنا آلیکاریین مرووی ده بخبات بینه کرن. دقادا اولکاری و لشکری ده. پاراستنا هریما باکور و شلاط سوریه جئیریشان لگور باوریا یکیتیا خاکا سوریه. پیکانینا آرامی و بداوی کرنا دیاردین لدجی چاند و کونش و بیا جواکامه. دقاداری خستنی و کاری ریوبری ده. پیش خستنا کاری ریوبری و جنوب سازومان کرنا ریوبریا خوسر لگور هف پیمانا جواکیانو. پیکانینا هلبجارتنان ده سال 2024 ده. پیکانینا همو پروژین خدمت گذارین ده 2024 لگوری پلانسازیا کو هاتیه اری کرن. دقادا خدمت گذاری ده دوماندنا پروژه کشاندنا آوا خوارنی جبو باشاری حسکی. داینا گرینگی جبو پروژه خدمت گذاریه ین بناسازیا کو دو بارانا داگر کریا ترک ده هاتیه ویران کرن. پشتگیری داینا ساکتورا پرورده و شوپاندنا چاک ساز کرنا دبستانان. پیشخستنا چاودیری و شوپاندنا سوک آش و فرنیان جبو پیشخستنا جورینان. دقادا کامپان و کاروبارین مرووی ده. گرینگزایینا کاروبارین کامپان پیشخستنا روشا کوچبران و خبتینا لسر حمو ریوازان جبو وگراندنا وان لوارین وان. بریو برنا دوسیه مرووی و که دوسیه که یک گرتی بویره مجول کرن. ایروز وگران امین یا رزگار کرنا نافچات الحمیس یا کانتون جزیره به بونایه خلک نافچه افروش به شاهیه که پیروز کرن ده شاهیه ده ولاتیان سوزا شوپاندنا ریا شهیدان و خورد کرنا تکوشنیدان. 2015 بسایه پیگوی پیجی نافچه الحمیس اقام شروع جچتین داعشی هات رزگار کرن. بله ایرو سالوگران همین رزگار کرنا نافچه الحمیس کانتون جزیره. به بونه شنی نافچه شاهیه کلدار خستن. شاهی لقادا الاستقاها بلدی یا روشلاتی نافچه پیکات ده شاهیه ده شنی نونرین سازیان سیویل، لشکری، خدمت گزاری، اولکاری، پارتیان سیاسی، تفگرا جوان شورشگرا سوریه، یکیتیا جنین جوان و کنگرس تشدار بون. اندامی اکادمیا جواکا دموکراتیک نافچه سعید السید رولای پگه و فدکاریان شهیدان درزگار کرنا نافچه جچتین داعشی دست لاف گر. السید سوزا پاراستنا نافچه لگوری خباتین هفبش لکیلکا هیز لشکری دا. نحن
اليوم في بلدة تل حميس. هذه البلدة مناف سروک عشیری نافچه نواف نایف جیگوت فدکاریا شهیدان دنگاه هبونا ما و آزادیا میه. روت هذه الأرض وحررتها من بطش داعش وجهلهم واستغلالهم الرذيل. جفرماندار قصدي لتلبراك عامر علي دستنيشان كر كو هفگرتنا شينيان و هيزن لشكري حمو ايريش تيك برن و بانگا خورد كرنا به هفگرتني كر. بالذكرى التاسعة لتحرير هذه المنطقة. هفسروك مجلس مالباتين شهيدان آن نافچه احمد العباوي سوزا شوپاندنا ريا شهيدان و پارسنا دسكفتين نافچه دا شاهي بگراندنا گوبند بداوي بو. شارع عربية كرمانج طبعا همبون بهفدورة دسته هفدو قرتن أبا جاري هاني قال لك بيشكتي شيء ويج آلية كار وجي وهمج آلية ملت وجي وج آلية مالباتا وجي جنين عرب جي تفل بكار كرنا وهين بهتر جي سر خود سكنن وسر كار جي يعني بيشكتنا قال لك. بلام لناوا سوریه دوام بکن لپاریزگاه سویدای گرفا گشتی ایرو دست بیکر چارکوانان درباسی ناوندین حکومت شامی بون او هن تشتین وانجی راکرن بجدران بانگا گوهرتنا سیاسی او پیک آنینا بریارا نتوین یک بویا 2254 کرن. لسویدای لسر بانگا چارکوانان گرفا گشتی دست بیکر خو پیشاندیران بشوتاندنا تکران ریا شام سویدا و کولانا نوارس باجار آلینیزی چرخره جرایی گردن. گراو لهمبری سیاست حکومت شامی و جبو پشتوانی داخوازن خو پیشاندیران لدار کت. بدهان شینی لبرا واهی سندیکه اندزیاری چاندنیه خو پیشاندان لدار خستن. به وی آوائی چالاکوان در باسی آواهی بون. چالاکوانان لآواهی وینه، نیشان و حمو تشتین گریدای حکومت شامی را کرن. بشتره خو پیشاندیران بری خودان قادا الکرامه اولور میتینگه کل دار خستن. خو پیشاندیران بانگا گوهرتنا سیاسی و پیکانینا بریاران توین یک بوی آدو 1254 کرن. هر وها اشکره کرن که حتی دخوازین وان پیک نین و دست جی چالاکین خو برندن. لرخ بانگین گوهرتنا سیاسی شرجی هیا. چتین داعش لچولستان پاریزگاه دیرا زوری ایریشی کومک شوانین پس کرن. چتایان سه شوان و گلک پز رواندن. اوندا چاودیریا مافی مروان آسوریه را گهاند لحریم شلاح آزبدانی یا شامی اندامه که استخبارات لشکری یا حکومت شامی دیریشا چکداری نناس ده هات کشتن. هر وحال سریا نصریا خضری بوستان آل باشور پارزگاه قونای ترایه بومبه یک به عربه که لشکرین حکومت شامی و تقیام. هاد دیار کرن که بومبه بره ده عربه ده هاتو بودانین ده انجام ده اسفرک هزین حکومت شامی هات کشتن و یک جی بریندار بو. اف هر دو اسفر ده فوج 112 ده کار دکرن. اسرائیل جی اف فوج به ایریشن لدیجی جولانی توانبار دکه. دو بو کمیته جوانان یا پارتیا کارگرین کردستان پککی ناسنامه دو گریلین جوان ین کل هرمین پاراسنی ین مدیای شهید بوم به رای گشتر پار وکیل کو اوجی بشنگ او سرابون ایرو لسر استا هرما باکور او روشتات سوریه شهبا بگیرن حتی لرقه او کانتونا جزری جی جوان داکتن قادان او سوزا شوپاندنا خط شهیدان دوباره گیرن. تفگرا جوان شورشگر و یکیتیا جنین جوان جبو بیرانینا شهید بشنگ بروز و سارا هوگر رها لکانتونا شهبای مشکل دار خستن. مش جنابچه احداثی حتی پیشیا باغچه ریبر آپویال گنده ماراتی دوام کر. پاشی لور مش و گوهری میتینگی. لسر ناوی تفگرا جوان شورشگر و یکیتا جنین جوانیا عفرین و شهبای امینه عبدو سرساغیش مالبات شهیدان رخوست. بالشخص هر دو به حوال من شهید سارا هوگر رها شهید بشن بروز ام
همو شهيدين دوزا آزادي بيرتنن وبجنا خال همبري وان دتهوينن جوانên bajarê Reqayê jî bi heman armancê meşek ya bîranînê pêkanîn. Di Meşê de ciwanan êrişên artêşa Tirk a dagirkeriyê li dijî çiyayên Kurdistanê şermezar kirin û gotin hevreyên me şehîd ji Bakurê Kurdistanê derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn û bi rihê fedekariya apocî bûn du sembolên têkoşîna modernîteya demokratîk. بتضحيات كبيرة وحماس ثوري ومن هناك إلى جنوب وشرق كردستان أصبحتا ممثلتين رائدتين للنضال الحداثة الديمقراطية. Bi heman armancê tevgera ciwanên şoreşker û yekîtiya jinên ciwan ya bajarê Hesekê jî daketin xadê. Li vir jî di axaftina sernavê tevgerê hat kirin de hate diyarkirin, dewleta Tirk bi êrişên xwe nikare vîna wan bişkêne. Her wiha bang li hemû jinên ciwan hate kirin ku serî hildin û tola şehîdên xwe rakin. Berê bînerin hêja di nava demên dawiyê de dîmenên ku çawa artêşa Îraqê guhan bêjin bi alên artêşa Îraqê leşker li Sinûrê di navbera Başûrê Kurdistan û Bakurê Kurdistanê de têne bicihkirin em bi we bînerên hêja re parve dikin lê her ku diçe pişt perdeya van dîmenan êdî hîn bi awayeke zilaltir dibe ya tê xuyakirin dewleta Tirkiye bi lêstikan pedekê û her wiha Îraqê jê dikêşine nava şerek ya li dijî girilên azadiya Kurdistanê herî dawiyê derket holê ku angamêjin ajansa nûçan a Firatê Anefê nûçek parvekir ku rêdarên artêşa Îraqê dibêjin wan hêzên xwe li ser daxwaza pedekê ji bo pêşegirtina ew kesên ku bazirganiya qaçaxiya li ser sinor dike û ji bo kesên ku qaçaxçitiya madeyên narkotîkê dike ew hêz şandine li herêmê bi awayekê de tişta ku derdikeve pêş eger ku ev gotinên ku ji aliya rayadarên artêşa Îraqê ve ji bo ajansa Anefê kirîn de raz ji be wê demê tê xuyakirin ku pedekê ji bo artêşa Îraqê jî bikêşine nava şer lêstûkên qirêj dike. Hin agahiyên di çarçoveya planên nû yên dagirkeriya Tirk û PDK ku li ser navê yekîneyên parastina sînor ê Iraqê ber bi heremên gerî lava kiribû zelaltir bûn. Di hin wê new dîmenan de ku Anefe bi dest xistiye derket holê ku hemû yekîneyên parastina sînor girêdayî PDK ne. Li gorî agahiyên Anefê dewleta Tirk ji PDK xwestiye ku zêdetir zextê li heremên gerî la bike da ku planên dagirkeriyê bimeşînin. PDK jî gav avêtiye û li ser navê Iraqê vê yekê kir. Da ku raya giştiya navxweyî ya Başûrê Kurdistanê bêdeng be. Di vê çarçiveyê de hat hînbûyîn ku PDK bi planên cûr be cûr dixwaze Iraqê jî bike nava polîtîkayên dagirkeriyê. PDK ji bo ku hevdîtinan bi hikûmeta navendî ya Iraqê re bike şandeyek şand Bexdayê. Hat destnîşan kirin ku hikûmeta PDK bi rayadarên hikûmeta navendî ra rûniştibû û bi hinceta ku pêşî li bazirganiya tiryak û qaçaxçitiya li ser sînor bigire hêz xwast. Li ser vê esasî li hev kirin û hêz hate şandin lê PDK bi vê hincetê wan hêza şandin heremên gerî lam. Di heman demê de hat zanîn ku hemû yekîneyên parastina sînor a Iraqê ku ji bo heremên Duhok û Şeladizê hatiye şandin hêzên PDK ne. Hat zanîn ku berpirsyarê vê hêzê Birazî Hoşyar Zebarî dilêr ferzende ye. Tê gotin ku ferzende serokê hêza çûye Şeladizê ye. Di heman demê tê gotin ku hikûmeta navendî ya Iraqê li dijî hewildanên PDK yên bi vî rengî ye. Bexda ji vê rewşê aciz bûye û ji PDK re jî hatiye gotin ku bicihkirina yekîneyên parastina sînorên Iraqê bi vî rengî ne li gorî armanca Iraqê ye û ev li dijî vê yekê ne. Her wiha hat gotin ku rayadarên Iraqê bi PDK re hevdîtin pêkanîne û gotine we tiştekî din ji me re got lê li qadan rewşekî cuda diqewime.
هجای ببیرخستنه کو دو کجه که بداخویانیه که حکومت عراق هشیار کرکو نی لیستیکا دولت ترکو پدکیم. هر باشوری کردستان هم دوام بکن روشنموان سلیمان احمد ادیتوری آژانس روشنویسی بیتری 4 ماهانه کو جالی هیسین پدکی و هاتیه رواندن و حتی ناجی آگاهی جه حوالی می روشنموان سلیمان احمد نای گرتن تاوی گلک سرلیدانن کو جه پدکی را تیکرن جی لی حتی نها هیزین پدکی بتو آوی ری ندانه کو نمالبات نجی پاریزرین سلیمان بکاره به هفدیتنه به سلیمان را پیک بینن هر تکیلداری همان مجاری اندامی بریه استخبارات باشوری کردستان شیروان سعید یوسف حجی دیار کرد که پدکه پیوان روشنموانی اساس ناگیره و گلک میناکین مترسیدار جیم فدبیجه. بیتری 4 مهنه روشنموان سلیمان احمد شالیه پدکی و هاتی رواندن و حتی هاتو آگاهی درباره ویده نهاتیه پارو کرده. تاوی گلک سرلیدان مالبات و پارێزەران جی ئاسایشە پەدەکێ ڕێنادەک و بووی ڕەهێبدیتن وەرەکردنە. لەو ماڵی دژی ڕەڤاندنا سلێمان ئەحمەد گەلێک بەرتەکە هاتن نیشاندانە. لێ تەڤیڤەیەکێ ژی پەدەکی بێدەنگیە خۆ دپارێزە. ji xwe ji ber kiryarên asayişa pedekê Başûrê Kurdistanê ji bo rojnamevanan bûye cihekî metersîdar. Endamê beriyê îstixbarata Başûrê Kurdistanê Şêrwan Seîd Yûsif Hecî di hevpeyvîna xwe ya ajansa Anefê diyar kir ku pedekê pîvanên rojnamevaniyê esas nagire. Em xirzanî Serdeş Osmanî Mesrûriyê kuştî kesê nekuştî. Mesrûr Barzanî kuştî çünkü gotiye min divêt bi mezave ştekî nivîsî bû babetek sosyal medya Facebook'a xwe da neke çî de bû eger min îş zawayî serokê herêm bame. Da babê xwe kime wezîrî pêşmerge û zehmetek geşe pêşmergenî malê danîştiye. Da birayê xwe kime mesûlê himayet xwe ev ştekî wisa xeyaliyê nivîsî. Tu dibû çî kuşî yani çi gotiye? Hecî diyar kir ku kesên pedekê rixne bikin yan kêmasiyê wan bînin ziman bi metersiyên kuştinê re rûbirû dibînin. بله هر لنوا گرتگیهن لنوا هرمین کو پدک کنترل کن گوان بجین لنوا باشوری کردستان او بطیبت لهرمین جالی پدک وتنه کنترل کردن مترسین زده هنه هر وها اندامی استخبارات بری باشوری کردستان شیروان سعید یوسف حجی قال اشکنجین لزندان پدک اون لریتین لنوا آسایش شدیکه حج دیار کرد که آسایش پدک امیتا دولت ترکیه با آوک اشکره لنوا هفکاریه ده و حتی دبیجه جارنان جد بردیرا پریان ده جتین داعش جی جناوا وان گرتگاهان دینه بردان. پولیتیکاین پدکین سیاسی لشکری و آبورین به دولت ترکیه را باشوری کردستانی بر بهل و شاندنی و دبا. ببین چافکرین گرتن رواندن و کشتن را گلک بشین جواکی به طایبتی روشنموان و روشن بیره اشکنجل و هم تکرن. پدکی آکو پولیتیکیا ویا لدر و وکا خطا خیانتی تشهیر بویا دناوا خودجی وکا رژیما تپساندنی تی پیناسا کرن. کریارین پدکیین کرید یک بی یک دردکه و هولی. اندام بری دزگاه استخبارات باشور کردستان شیروان سعید یوسف حجی لسر کریارین پدکی جا آجانسا آنفیر آخوی. والا بارزان هر کسی که راستیه که بیجد، هر کسی که رخنه که بگیرد، هر کسی که گلیه که بکرد او دگیرن ده تومته که بیوینن جا تومت جاسوسیه بید تومت زمان دریجیه بید یا هندکو دگیرن تومت پککه بونه ددان نسر آرسته دکن از بخوای گلوان بو میگه که تومت من او گوتی تا پیج پککه لای کری مثلا یا تومت که دیو بو گوتا من تا دجمن مالا بارزان یا اینو المسیفی شیروانی تومت دی زور تومت مثلا جارا که گوتا من تدوید کسی که بکوشی هم ما بحياته خو جانا خود نبي از کسی بکشم جا تهمت زور انا وان بفت ايكي بقرن وبمحكمة وبياصة وسجن كان زندان كان بوان تهمت زورن که ارسته خركيب كان حجی دیار کر کو آسایشا پدکی و میتا ترک به هفره دناوا هفکاریه دنه چون از جر مراقبت بوم ویرش یا میتا ترکا از گرک خطر بس ترسیام از ویرش گرک ترسیام گود نکو ویرش من بشیم بزر کن
اونا دست هید پیک و یک ما فرق وانو میتونی نه ما پاراستنا پارتی و میت حجی بالک شان سردر قانونی نکول ناوا آسایشا گشتیا پدکی تین کرن او دیار کر کو داعشی به پریان تین بردان. اف خیانتا که زورا مازنه کابروی گرتی نوی دف من از نوی نابیجم کابروی گرتی سر داعشی که داعش بوه 18 هیوا را گرت بسی دفتر رو بر بو چو باشه بوچی داعشک بسی دفتر رو دی بربت بوچی از کره سعی سنبیری و از نوی شیزی سبساری صاحبه وی خباتی و بی شورشوه بودی بیاس 5 سال اصر شگشتی سجم به محکمه یعنی کسی که دی استشهادی یعنی عادی خوب بقیند امش باشوری کردستان و جریب باکوری کردستان دوم چنش برکود لباکوری کردستان او لناوا ترکیه و دستو یکی آداری ده هل بجارتنین شهرداریان آنگو هل بجارتنین خواجهی پیک وره هرچی قاسی ام هینا دمها شبات دنه لگرماهیا هل بجارتنان هم لناوا باکوری کردستان او لناوا ترکیه هیدی در دکه و پیش هر ده همان چارچوه ده دم پارتیجی خباتین خوین دانینا داناسینا نابزتین خوین شهرداریه لناوچه باجاران این باکوری کردستان یک به یک حتی لناوا باجارین ترکیه مازنج یک ده ناسکرن هر ده همان چارچوه ده هفسروکا دم پارتی طولای حاتم اولاره لباجار آمد یه باکوری کردستان بو طولای حاتم اولاره جاره کردن آنی زمان و دولت رژیم فاشیست یا دولت ترکیه بریا چک بریا تانک و توپین خواه وینه کاربه سری گل بده تواندن او گاد اوه ده سهو یکی آداری ده درسه که هری خورد اومازن بدن و رژیم فاشیست. هفسروکا گشتیا پارتیا وکیوی و دموکراسیا گلان دم پارتی طلای حاتم اوغلاره ده چارچوبه خباتین هلبجارتنه ده لفارقینا آمده بو. طلای حاتم اوغلاره و شانده پیره دکتنا ناوچه ده به کنوی وسایتان هاتن پیشوازی کرن. لجی هردیتنا به گل ره دسپیک نامزدین همشارداری یین پارتی خلق سلاف کرن. Hepiniz hoş geldiniz. Baş göz üstüne geldiniz. Başi hefseroka giştiya dem partiye tulay hatım oğulları hitabı girsey kir u bal kişan derser hevdanên desilatê yên dijiwan. Tulay anî ziman desilat difikire ku wê bi rêya polîs, tank û topan bi ser keve lê xwe dixapîne û got ez ji qesira ku ev ferman daye hêzên ewlekariyê re dibêjim. Di sîvyekê adarê de bersiva herî baş wê gelê Kurd û gelê farqînê bidewe. Tulay hatım oğulları bal kişan derser çalakiyên dayikên di nobeta edaletê de û ev tiştanî ziman. Ev têkoşîn ji bo çareseriya aştiyana ya pirsgirêka Kurd e. Ev têkoşîn ji bo wê ye ku cenazeyên Kurdan bi kargoya PTT neînşandin. Desthilatdarê pirsgirêka Kurd veguherandiye gerekeke asê. Ji bo qetilkirina sivîlên Rojava fermanan dide. Her wiha Tulay Hatım oğulları bal kişan dester tifaqat nabera AKP Hüdaparê de û weke tifaqa qirêjî pênasê kir. û dijî polîtikayên dijminatiyên desthilatê û hevkarên wan banga yekîtî û xurtkirina têkoşînê kir. Değerli arkadaşlar, bakın emekliye Hevseroka giştî Tulay Hatım oğulları paşê ji navçeya Farqînê Amedê derbasî Bismilê bû. Şandeya Dem Partî li vir jî ji aliyê gelek kesan ve bi germahiyeke mezin hate pêşwazî kirin. Meclisa Kombuna Jinanya Zenubiyê bi daxiniyekê tundiya li dijî her du jinên ciwan yên li gundê Tilsemeniye Girêdayê bajarê Reqayê pêk hatibû şermezar kir û banga hesa pirsînê kir. Di daxiniyê de îşaret bi tundiya li ser jinan hate kirin û wiha hate gotin. Demekî de ku hemû jin bi coş û îradeyeke xurt çalakiyan li dar dixin, li herîmê hin jî diyar dibe ku îradeya jinan tê astenkirin û nahêlin jin mafê xwe bi dest bixin. Em zihniyeta hovana û tundiya li dijî du jinên ji gundê Tilsemeniya bajarê Reqayê şermezar dikin. Meclisê di dewama daxiniya xwe de teqezî bi domandina têkoşîna li dijî hemû cureyên tundî û zordestiyê kir û wiha hate gotin. Em teqez dikin ku ew ê bersiva herî xurt a li dijî li hemberî bin pêkirinên ku li dijî me têne kirin bidin. Armanca me avakirina civakeke demokratîk em ê li hemberî hemû cureyên tundî,
زور دستی و تواهی بن پیکرنان لدش جنان بسکنن. بفيرنجي بنفرت بكينو نفرت نالت وشير مزارتكن إيريشن هوفاناك ودوري مروفاهي تشتكي كو مجيل تحملناك برنجكي وحشي كو شوا ليدانم فيرنجي تشدبن يان دنجي ام شوا قربن ببن يك الوست يك دنج برامبري فان وحشيتا برامبري فان ام بيجن بن بيكرنال برامبري ايشين كو جين روجانا دبينا ام ناخدي هالوست بنشي دنجام دمني قربن ببن برسف جبوي جيننكو بشتي في بويرجي تشيب بجبوي جبو مريل بارفان ام بروشا لناوا غزه دوام بکنش برکو 144 روزن لناوا غزه شرکت دجوار هم دنابرا ارتشا اسرائیل و حماس ده پیکتن انجام شرک و هیجیم دی بردلا هری گران جالیه خلک فلسطینی ین لشریدا غزه و دنش برکم دناوا 24 ساعتین در بازبوی ده نیزی 100 کسین دن لناوا شریدا غزه هاتن کشتن او در دورا 200 جی بریندار بونه هم وقت رفشاهی و جاریم لنوا غزه هم شریعه روش او هم جی شریدا غزه ناکوکین دناورا ریبریا فلسطینی در دردکبن هری داویه ریبریا فلسطینی استفای خو پیشکشی سروکی ریبری محمود عباس کربون و محمود عباس جیم اف استفای کو جبوی هاتیه پیشکش کرن اریکر تevî hewldanên agiribestê jî şerê li Xezayê berdewam dike. Ji du heta îro di navbera artêşa İsraîlê û Hemasê de şer û êrişên giran qewimîn. Wezareta Tenduristiya Hemasê encama şer ya 24 saetên dawiyê eşkere kir. Li gorî daxuyaniya nivîskiya wezaretê, êrişên hêzên İsraîlê de 96 kesê din hatin kuştin û 172 kes jî birîndar bûn. Di roja 140 ya şer de hejmara kesên ku li Xezayê hatin kuştin derkete 29,878 ya birîndaran jî bû 7,205. Tê diyarkirin cenazeyên gelek kesan jî dibin xirbeyan demane. Hat ragihandin li herêma Xan Yunus ya li başûrê Xezayê 21 cenaze ji bin xirbeyên avahiyan hatine derxistin. Tê diyarkirin ji ber şerê li Xezayê nexweşî jî zêde dibin. Yek ji rêveberên Wezareta Tenduristiya Hemasê eşkere kir, bi destpêkirina şerê li Xezayê re zêdeyî 700 kes bi nexweşiya şewbê ketine. Hate diyarkirin ji ber kêmbûna ava paqij û tiştên paqijî ev nexweşî peyda bûne. مرحبا فيكم في الجلسة 235 لمجلس Laliyê din hikûmeta Filistînê ya serokatiya Mihemed İştiye duh îstîfaya xwe pêşkêşî serokê rêveberiya Filistînê Mahmud Abbas kir. Li ser mijarê Mahmud Abbas û Mihemed İştiye li Ramallahê hevdîtin kirin. Abbas îstîfaya hikûmetê qebûl kir û xwest heta ku hikûmetan û bêava kirin weke hikûmeteke demkî xebatê bidomînin. Di hevdîtinê de Abbas diyar kir ku ew amade ne piştî şer Xezayê bi rêve bibin. Hat ragihandin Mahmud Abbas hewl dide ku siyasetmedar Mihemed Mustefa ji bo avakirina hikûmeta nû ekdar bike. ام بشاركتن دوام بكين كو ابش شري هري دريشه پشت شري جهاني دومينيه دنابرا اوروبا او روسيا ده پكتي اوجي شري اوكراينا او روسيا يا ارتشا اوكراينا ي هر کو دچه هرمن دبن دست خودم يك بيك وندا دكه ارتشا پشت افديفكا لهرما لوستوكيني جي وكشيا هر وها روسيا هرما دوناتسك لوهانسك زاپاروژيا او خرسوني ين لاوكراينا ي لهرما لشکریا باشوری ولات خواهین زیده ترکر سرکمار اوکراینیا ولادیمیر زلنسکی جی دیار کرد که اگر اوکراینی شر بکن اوکراین دکاره به شرط و مرجین خواه شر بداوی بکن. ارتشا اوکراینیایی ده 18 صباتی افدیفکا یا دونتسیکا اوکراینیایی وکشیا. همان آوایی لاستوکین 2 کیلومتر نیزی افدیفکای جیون داکره. Він відбиває, якщо ще залишаються якісь дрібки бажання мобілізуватися. بردفکی یکینی لشکری اوکراینیایی دیمیترو لایکووی را گهاند که شر دشوار بر روسیایی را جلاد سوچکینی و کشیانه. لایکووی دیار کرد که لشکرین اوکراینی جبو خطا لحریمه بگرنه لگند نیز موزی گردنه. وزارت پاراستنی روسیای جرا گهاند که یکینی وان لاد سوکینی آزاد کرنه.
جی دجا یکینی نگریتای موسکوی تاویونداهی لشکر و جبلخانین خو ایریشی باجار و باجاروکان دکه. لگور آنالیستین روجاوایی روسان آرمانج دکن بکوین هرم خارکیفه. وزیر پاراستنی اوکراینای روستان اومیروو دیار کرد نیوی پشتگیری لشکر یاکو شعلکی روش آواوش با اوکراینای هاتیه داین دو وقت خود نگهشتیه. اومیروو هانی زمان کو افروش پلان سازی لشکری زحمت دیگه و ده انجام ویه که ده لشکرین اوکراینی دمرنه. Что касается в целом ситуации. سروک دولت روسیه ولادیمیر پوتین بریارنامه درباره هرمین کوج اوکراینای گرتن امضا کرد. لگوری وی هرمین دونتسک، لوهانسک، زاپاروژیا و خرسون ین اوکراینای لهرمان لشکریا باشور هاتن زیده کرنه. به وی آوای هجمار هرمین لشکرین الولد دنافده هرمین ناوند روشلاتشی درکت پینجانه. Нас у Європі, нашу стійкість, спроможності. سروک اوکراینای ولادیمیر زلنسکی دیار کرد که اگر اوکراینی شر بکن اوکراینیا دیکاره به شرط و مرجین خوش شر بدزایی بکه. زلنسکی گوت جه 26 سبات 2014 ور گلک دشت هاتنه گوهارتن و هرگز دبینه که او گوهارتن مزن بر بکیشان آلی و دچنه. ام دکارن به تناصر خو به شرطین اوکراینایی وی شری بقدینن. ام دکارن آخ و گلی خوش داگر کریه رزگار بکنه. ام دکارن روسیا جتشتین اکو کریه بر پرسیار به حسبینن. لیدوی ام تی بکوشن کو اویک پیک وره. سروکمار فرانسایی ایمانوئل ماکرون دیار کرد که روسیا هم لهندر هم جیل قادشر لتجی اوکراینای ایریشکار تر بویه. ماکرون گوت ام دوی باوری دنگو تک چین روسیا یج بو اولکاری و استقرار اوروپایی پیوسته. ام بگلی روسیای رن ندناو شردنه. ام تنی ناخوازن بهیلن کو او بسر بکوینه. ماکرون خوست کو زیده ترچه کو جبل خانه ناوینش اوکراینای را بین شاندنه. بریل پارلمانتویا هنگاریه جبو اندامتیا سویدیا ناتوی دنگدان هاته کرن جبو اندامتیا سویدیا ناتوی 188 پارلمانتران دنگ اری و 6 پارلمانتران جی دنگ نابکارانین به وی آوی پارلمانتویا هنگاریه اندامتیا سوید یا ناتوی پشراند سوید جی پشتی نابرک دریج و زحمتین لپیشاوی کاری ببو اندام سود یمین ناتوی. From Finland and Sweden, welcome to you both. This is We'll sign the Swedish and Finnish فنلندیا و سوید پشتی شر روسیا و اوکراینیا سرلیدان اندامتیا ناتوی کربونه. So, good morning and welcome to all of you. Today we are discussing challenges. لجبر ترکیه و هنگاریای اری نکر بیواجو دریش کره. به هولدان و زختین ولاتین اندام ترکیه اندامتیاوان اری کره. پشتی اری کرنا انقره واشنطنی چرا کسی که جبو فروتنا بالا فرنشرگین F-16 با ترکیه بخسته. همان رنگیش بو اندامتیان ناتویل پارلمانتوی هنگاریای دنگدان هات کرنه. دی پارلمانتوی دا 188 پارلمانتر دنگی اریدان و 6 پارلمانتر جی دنگی نادان. ده انجام دنگ داینه ده سوید جی بو یکیش اندام ناتویی. Inledaren, är det du eller hon som ska skrivas in i historien? När jag blickar tillbaka de här två پشتی بریاری سرک وزیر سوید اولوه کریستیرسون دا خویان یکتا. کریستیرسون دا خویانی دا وها گوته. ای روش با سوید روش که دیروکیه. ام آمدنه برپرسیارتیا خوی جن ناتوی پیک بیننه. Handed in the official letters of application. This was followed لالیدن سکرتری گشتی ناتوی ینس استولتنبرگ جی دا خویانیک دا گوته بریارا پارلمانتوی هنگاریا یه بکیف خوشی پیشوازی بکمه بشداربونا سویدش ناتوی دیمه بهیز و اوله بکه جبرهن آلوزین دنابرا هنگاریا و سویده ده پیواجو دریج بو و آلیه هنگاریا شردانی
لگور وی شرطی سرک وزیر سوئدی اولوف کریستیرسون جبو دنگدان وره کرن سردانا بوتا پشتی بکه. کریستیرسون دی 23 صبات دل پایتخت بوتا پشتی به هفتای خوی هونگار ویکتور اوربان را اندامتیان ناتوی گوتو بیش کربو. لسروی جهان سیزندی هنم اوجی مروف لاور او شیناتی او بطایبت جدار به رولا که گرینگ ده وی جنگه ده رادبه او سودین جور به جور دیگهینه هم مروفان او هم جی دیگهینه لاوران کزین کسک جبو پراسنا جنگه به درفتین خواه شتلان زیده دیگه او داران لگلک دوران جی دچینه هون جی بینرین هجا لکودر جهان دبن ببن هون دکارن به دردور خواه به چاندنا داران خوشک بکن او جنگه ها خواه باندورین آفهاوی جی به پاریسن. د سالین داوین ده پلیا گرماهیه لجیهانی بگشتی زیده بویه. جبو پاراستنا جیهانی و جنگه و ریگرتنا لگرماهیه زیده بیویستی بچاندنا داران هیه. جیناتی و بتایبت دار رولک مزن لدجی گرماهیه گلوبال دلیزه. دار آفهاوی پاقش دکه و سودین جور بجور دگهین مروف لاوران. لآلیه کیدن پلین وشیای جی سودکه دگهین هنکیزکان و آخی. جخواه به هزاران جورین داران هنه و هر جوره یک جی سودکه ویا جدا هیه. هنجوان خوشکبونه ددن در دوره و هنجی هم دبن جیدر خوارنه و هم جی جیدر خوشکبونه. اندام سازیا کزیین کسک جی به درفتین خواه جبو پیک آنینا پاقجیا جنگه ریگرتنا لگرماهیا زیده و خوشکبونا هاویر دوره شتلین دارا زیده دکن و لگلک دورین هریمه دچینن. به تایبت به هاتنا ورزا بوهاری ره و جدما دست پیکرنا موسوما چاندنا داران دست به چاندنا داران کر. خلکی هرمی جی لگور درفتین دناوا دست خوده و لکوده ورا اولینه دکارن جی چیکرنا شتلان داران بچینن و جینگه ها خوب پاریزن. بله د نوچهمه داوی دجی تورا نوچهمه انجواکی هیا کو دناواوی دجی هم جوین هنه هم نقاش و گفتگو هنه هم پیشبرک هنه و هم جی پرورده هنه ام لوان نوچیان تماشا بکن. دبن دروش ما بوجینا جوانان امی خوری خستن بکن ریبا پو آزاد بکن جوانی شورشگر ین کانتونا فراته کنفرانسا خویا سیامین درخست. کنفرانس لناوندا چاند و هنری یا باجار کوبانی پیک هات دو کنفرانسی ده پرسپکتیفین ریبر اپو هاتن خوندن روشا سیاسی و لشکری جی هاتن رخاندن پشتره تلویزیونک هات پیشاندان داویه ده نقاش لسر کمپلویا نافنتوایی یا لدجی ریبر اپو هات کرن پارتیا هفبندیان اجتماعی دموکراتیک آسوریه یا شاقی عفری نوشهبای پانلک دیالوگی به دروشما استانا و دوامیه دا گرکریا ترکیه لدار خست. د پانلی دن نقاش لسر دست پیکرنا کریزا سوریه و رین کو هاتنه گرتن هاته کرن. جبو چارسریه جی هاته گوتن پیوستی بی چارسریه که دموکراتیک و پیک آنینا مدل رببریه خسر هیه. هر وها بال هاتک شاندن لسر برخودانا مزن آکوچ برین عفرینه ین لکانتونا شهبایه. پانل به انجام نامه یکی بداوی بو. لباجار کوبانی تبگر خوندکارین دموکرات پیشبرکک جبو خوندکاران لدار خست. لسرناوی تبگر خوندکارین دموکرات شیرین شیخ خضر آخوی و گود جبو ما سربلندیه که کو ام بزمانی زکماکی بخوینن و با آخوین پشتره پرس جو خوندکاران هات پرسین و داویا پیشبرکه ده خلات هاتن بلاف کرن. کمیته جوان ورزش ریببری سیویل دموکراتیک کانتونا دیرا زوره یکم جاره پرورده یک فیر کرنا دروتنی جبو جنان دانه دست بکرن. پرورده لباجار سفیرا یه دیرا زوره به تبلیبونا 15 جنان بیک هات. اف پرورده وی مهکی دوام بگه. ارمان جاوی پرورده جبو آواکرنا آبوریه که سر بخواه و زیدبونا درفتین کار لپیشیا جنانه. بشداران دا خواست کرن کو پرورده این بوی رنگی زیده تر ورن بکرن دا کو جن دا آلی آبوری، جواکی و چاندی ده خورد ببن. بری بینرین هیجام لوردگیشین داوی بلتنا خواه ساعت هفتان او دبیجین حتی صبح جاره کردن ورین پیشیا و بمینن دنابا خیر و خوشیده
هر شب بخیر.